Sengicela umhole Nkosi ungiphe amazwi Thixo azaphilisa izingane zakho. Njengoba ngiguqela Nkosi maningi amazwi angasavele Shembo Ngcwele. Kungaba ukuzibulala lezi ngane zakho. Kodwa futhi nawo ukuziphilisa Nkosi nawo akhona. Ngicela ungipheke Shembe awukuziphilisa. Amen. Ngicela ungipheke. Ngicela ngesihlabelelo samashumi amane nesikhombisa 47. Ezulwini lakho Baba kuyakhanya impela. Ezulwini lakho Baba kuyakhanya impela. Uyezibani isipilileyo. Oh Baba ngini ukukuthanda. Oh Baba
bakhonzi abahle, ngiyacela Jehova ube nami. Sengisele ngedwa manje Nkosi, ngisele nawe kuphela. Bonke abantu bahleli balindele ukuphila, nokufa futhi khona, ukufa komphefumulo ayiko moya, ufa kwenyama noma ukufa kwenhliziyo. Kuningi Nkosi ukufa khona, uyafa umuntu ephila. Ngicela ke Nkosi ukubaphilisa abantu bakho, ngingabalimazi ngegama lakho nyazi lwezulu. Shembo ngcwele, kuningi Nkosi engakukhuluma kulesehlo esehlile kulomuzi wasesiphesihle. Kodwa okukhulu kunakho konke ngifisa ukubonga into osenzele yona singaphansi kwalomuzi wasesiphesihle. Ngicela abaphethe iBhayibheli bangivulele incwadi yodwa nje amahubo noma izihlabelelo 103 ivesi beqala evesini begcine kwelesithathu. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe lingcwele. Nabo bonke abantu abalama babonge uNkulunkulu oyingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Ngakhohlwa imisebenzi yakhe yonke emihle. Oyekela ukonakalisa konke kwakho. Eyeke ukonakalisa konke kwakho. Ozelaphayo izifo zonke zakho. Alaphe izifo zakho zonke. Ngiyabonga. Bakhonzi abahle, ngiyafisa kakhulu abantu abala isiphesihle babonge uJehova ngoba bazophila. Amen. Ubona ushembe ngamehlo ukuphila. Noma ngabe kawufikanga kuye makunikelwa, kodwa ukumbona nje ushembe ukuphila kukodwa. Ukungena la kunyathele khona ushembe ukodwa nje kuphila. Siyayisibese sikhuluma imisebenzi kaNkuluNkulu, kodwa uma usufikela kukhona khona ushembe usuqedile. Ngicela ukubonga ezulwini imisebenzi yonke uNkulunkulu akayenzile ngokwakhiwa kwalomuzi. Usiphe amandla esingakaze siwabone, esipha nentandane ezakhe lomuzi nezalikazi zempesheni. Ukhona izalikazi ezinikwe kakhulu uthando likaShembe, ezize zilikhiphele ngaphandle. Khona abantu abanothando lungaphakathi, khona abantu abanothando abakwazi ukulikhiphela ngaphandle. Khona abantu uNkosi abakhiphele uthando lokukuthanda ngaphandle. Angisho ukuthi abanolo ngaphakathi banoluncane ukudalwa kwethu kasifani. Khona umuntu othi mejabula khale, umnye mejabula hleke. Kuningi ukujabula, kuningi ukukhala. Umuntu ngambona ekhala nje ukungibona ngikhala nje, ungazi ukuthi khona la kubuhlungu khona, kanti akubuhlungu ndawo kuphela ukuthi ukujabula kuyashiyana. Khona ukujabula kwenyembezi, khona ukujabula, khona ukujapha, khona ukujabula kokuhleka nje. Lokho kungifikela okwenyembezi akona okosizi. Kodwa lokho kwenyembezi okujabula ukuthi Nkosi ngangazi ukuthi siqala lo muzi nje sifake ipiki phansi. Mina ubungaphika uma kusetshenzwa ukuthi ngumfundisi, ngangibatshela ngithi angiyena umfundisi manje ngiyinkosana nje enkulu. Ngithi ngilizeni kanjalo ningasho ukuthi ngumfundisi, ngoba akekho umfundisi ongambona efake ephethe ipiki nefosholo. Makuthiwa bekudaka ngibekudaka, ngithi ningangishuthi ningikhiphe emoyeni ubaba angibone ngiphethe udaka, ngoba akazokwazi ubaba noma umfundisi nombani lo. Ngoba nganginothando, ngangazi ukuthi uNkulunkulu ngiyombona efika kulelizwe. Sefikile ke Nkosi, sipheke Shembe ibusiso ohleze uzipha abantu bakho. Amen. Silapha amanazareth amahle sizophila. Angifisi kube khona umuntu ozokala la kule ndawo engaphili. Siyabonga Jehova osenzele kona kukhulu kakhulu. Nengane zakho, kukhona izingane zakho, nibona lo muzi
nofika udaka nje kukhona izingane ezinikele ngamandla ngo last minute zakhipha imali ngo last minute ngeke ngikwazi ukuzibala ngeyibongo kodwa omunye ukhiphe 100,000 ngolesine wacaca ukuthi hawu kanti lo mfana sena nje kanti uyiqomoqiya asimboni ukuthi lo mfana uyiqomoqiya hawu ukhona umuntu unganikela ngo100,000 ngosuku lokugcina kodwa sesizabalaze kanje sathi sithi abanye banikela ngo66,000 hawu ilati leli lifaka umuntu oyedwa nje unikele ngo66,000 ngolwesihlanu hawu nansi imali sasazi ukuthi klasi soyifaka ngani seyishila umakhe ukuthi imali iyelati uyayifuna kodwa ilati manje sichana ngamakhanda sithi siyabhekana noCoco noPhungula siyashalazelana la kuhlala khona imali uthi uyabheka uCoco ebheke phansi ethi imali ayikho uCoco sethi ayikho ngempela imali madoda kanjani athi namakhadi bethu umuntu uyabuza ngoba amakhadi bethu akusekho lutho uyafaka u66,000 angeke ngibabala ukhona onikele ngeli othe angani umgcine nikelile nobethi uzonikela ngephaleti izolo elizofaka zona idini lezi wanikelwa manazaretha ngengane izingane zikaShembe zanikela ngemali zazo zokugcina ngo last minute abanye balinde ukuthi uShembe asho ukuthi uyeza hayi izulu lifuna ukwenza okwalo awulutho ke kunikela abantu bale bethi hayi ayilale ayivuke ayilale ayivuke wabonakala ukuthi ayikhona ngeke uthenga last minute sebezwizwa kwayikhathi befuna ukuhlela imali wasetshenzwa kanzima ke manifika udaka zindlalifazi izulu cha bekuyisinda namanje kuyesinda kodwa ngoNkulunkulu sesifikile la sikhona ngoba into besifuna sesiyayibona phambi kwethu amen ngiyafisa bonke abantu akade benokungabaza uShembe sefikile asisuke la uShembe esesuka esesinikeza usuku lokuya kwenye indawo ebese sisuka thina singabe sisadedelana ngoba umsebenzi kaShembe usemude umuzi kaShembe upheli kuphela abantu ukhona esaqala nabo kule ndawo sebahamba abanye abasayibonanga lento esibonayo kodwa sebeyibona emfihlakalweni kakade ke masisebenza sisebenzela imfihlakalo lezi indonga ngeke sambe nazo kodwa sohamba nendonga zomoya sihlelana nje nabo bahleli ngale nabo basenkonzweni yangale siyacela Thixo siphe ukukholwa siphe uthando lokukuthanda ngoba uthando Shembe asazi uthando othandwa ngalaba sezulwini mhlambe lo lesithi sikuthanda ngalo masikhatha nolo nabasezulwini mhlambe lu0 lolwethu ngoba sazi ukuthi ezulwini uthandwa kangakanani kodwa siyafisa Nkosi ukukuthanda ngoba akekho umunye uNkulunkulu esimbone fanele ukuhlala phambi kwethu akekho ngathi mangilinganisa kwezinye indawo ngathi mina ngangiyithandela izinja kakhulu indaba kakholwa nje into engakuba kuyiphupho nje lalengekho kumina akukho ukuthi ngenila ngabe kutholakala ukuthi ukhona okunye ngikucabangayo ngaphandle kwakho nyazi lozulu yokumile naphakade Nkosi uyinkosi amen siyafisa ukuthi lezi intaba Shembe ungaphezulu kwazo azikho intaba ezingaphansi kwakho zonke intaba zingaphezulu kwazo zingaphezulu kwakho niza seCape Town oKilimanjaro no Table Mountain Nkosi ungaphezulu kwazo ngakho ke njengoba silama Nazaretha sonke uShembe asimvume ngoba akekho esomvuma ngaphandle kwakhe ngaphandle ke kwakho mawintuthu yebhasi phuma eceleni ungaphuma ke eceleni vele nangesikhathi sababa mkhulu zazikhona intuthu zamabhasi ezayiphuma eceleni kodwa thina esila asisukuba intuthu yebhasi asibheke phambili nje zihlobo zikaNkulunkulu kuningi singakukhuluma ngokukhulu kaShembe siyabonga Nkosi uzuphinde nangelinye ilanga uma uvuma umoya wakho wasezulwini ngoba angizange ngizwe ukuzokhonza ezulwini izulu elacabanga ukuthi entabeni zonke into engakaze ngiyibone eyaleli yazwe ziningi Nkosi izizwe ezakhela umuzi amathempeli
noma kade bengebonke kodwa amathempeli akhona, amathempeli alapha, akhona amathempeli alapha. Ngeke ngiyibale izizwe Nkosi ngoba ngizokhohlwa. Mabili akamajozi mhlambe mabili asemakhabeni kodwa nje izizwe eziningi. Angisho ukuthi mabili akamajozi ayilelo nana yilo kodwa akuthina sodwa emabuvini sakhe lo muzi. Lo muzi akuwo wasemabuvini owezizwe zonke Nkosi ezingaphansi komsinga nezwakhile lo muzi ezothandile ezomakhabela nobani Nkosi. Amen. Bawuthandile abantu bakho lo muzi. Abanye banikele ngemali eshisiwe ngisho naye ngisho ukuthi bani wanikela ngesamba esingaka, bani wanikela ngesamba esingaka ngoba nizobahlupha mase nakhe imizi nani nizocaba ukuthi ake siyebona sonqengoza kanti mhlambe bekuyinhlanhla yami nje. Manje ngeke ngibabale ngamagama ukuthi omunye kwakuwasendaweni ethize, omunye kwakuwasendaweni ethize, omunye ngoba uzothi mase wakha nawe ubusumcabanga kanti mhlambe kwakuyisipho nje sami naye. Amen. Kodwa Nkosi basiphikisile abantu ekwakheni lo muzi wakho wakheka Nkosi yamakhosi. Baphe izibusiso uziphindaphinde Nkosi kaSikhombisa, ube isigwili akabe isigwili Nkosi kaSikhombisa. Ungathi ngenalutho Nkosi kodwa wazama ngothando lwakhe muphe Nkosi uphindaphinde kaSikhombisa. Ungakhiphanga lutho ke angazi ke ukuthi ngizothi ke mphe kangakanani wena ke Nkosi ozobona ngoba wena owazi isibusiso sala ekhaya siyamazi umninisho. Isibusiso sala ekhaya sifana nomphefumulo. Uyabona umuntu umefele lapha entabeni bengadlula bonke nje abantu ngeke umthathe engakuyazi umphefumulo ukuthi ulinde ibani lemgwaqweni. Ngeke ukuthi uzothi ngoba kwashona umuntu lapho wayenemali awuthi ngithatha isihlahla ngomlanda ngimlethe kithi khona ezonginika le yanhlanhla yenayi. Uyazi ukuthi uhlelana nje ulinde ibani. Ngakho ke nesibusiso sala ekhaya noma ungakhuza ingcwele uzudlule thina uzucumbeke phezulu. Uma isibusiso sazi ukuthi hayi angiyena okalo ngeke size kuyophuma nje ungaphethe lutho. Ngoba isibusiso siyamazi umnini yoNkosi banike bonke abafanele ukuthola isibusiso. Mina ngifisa basithole bonke abantu abala. Kodwa wena Nkosi uyazi ukuthi bangaka abafanele ukuthola kangaka, abanye bafanele ukuthola kangaka, abanye bafanele ukuthola kangaka. Sinikeke Nkosi isibusiso esisifanele. Amen. Isibusiso asitshotshiki. Siyasetshenzelwa kuphela. Sipha amandla okusebenzela isibusiso Nkosi sihlukane nezinto zomhlaba. Shembo ingcwele ngiyafisa abantu bakho njengoba bengaka ngibaphe imisebenzi emibili yakho ukuthi njengoba ulapha mkwethu asikulandeli ngoba seswele indoda esingayilandela kodwa sikulandela Nkosi ngoba sibona imisebenzi osenzele yona. Ngizokhuluma nje uwodwa izuba mningi ngoba mangikhuluma eminingi kungaze kudleke iwashi. Ngizokhuluma uwodwa nje wengane yami la ethempelini, ngicabanga ukuthi la ethempelini uNkulunkulu akangivusela yona ingasekho emhlabeni. Lengane yayizalwe ngeprima mina inzalo uNkulunkulu ngothi ngishilo ngoba kanginikanga ngokuthanda kwami. Wese nginikeza ke ingane zamfushane yayodwa emfana ezinye zaphuphuma nje ke nazo ngiyazibala zizwe ukuthi ubaba usibalile. Zaphuphuma ezinye zishonele eswini nina ziphume sewuzibona abafana wathi the ugcina ke intombazane uNkulunkulu wese ekhipha nganeno kwenyanga zikaNayini yayisingene epremini lapha kaMakhoti. Yangena kwiprema unina ke mayesho ukuthi bale babili ewodini ngalowo nyaka uApril ka93 mhla ka5 kwakumsombuluko kwesiyayithola lengane yayisingena kwiprima nomunye unkosikazi bababili amakhosikazi aseprimini kuleyo ward ababekuyona. Bahlala ke bale bevuka ke beyoncane sekuthe sukulumbe wesephuka lo nkosikazi omunye wezwa lo wami esekhala lo esebemtshela ukuthi ayingane sihambile wakhala waphuma wahamba ingane ithulile lapha kwiprime. Wathi ukuthi sifanele kuyoncelisa lo yedwa ke manje. Uthe ngesikhathi esithize sona lona lelo langa nyemantambama uthi ke lo wamwezwa sekukhala unesi esithi awungaze nganeshwa kule shift yami ekuseni ngingena kube sekushona ingane manje sekushona le kushona le yodwa ke manje akatshelwanga ukuthi yakhe
wazazi ukuthi yakhe ngoba vele iyona isepremini yodwa wathi awu ngile neshwe shifini yami ekuseni ngena kushona ingane esepremini manje sekushona le uthi wavuka kangaya epremini wasuma embhedeni wavela wakhala kwehlisa umbhede kwehlisa iwadi wathi kangaya lapha ebhodleleni wakhala la wathi shembe ingane ngayithola kanzima kanje bisihamba kalula kanje uye ngapha wathi wabona amanesi ayenqwabelana lapha ebhodleleni wesisuka naye seyakhona mefika khona yayabonakala ingane ngaphakathi nansi ithule manje namalamba abovu khompuli iqala umuntu la ngaphakathi akasekho base belidonsa ishalufu bayayithola ingane cha nansi ithule kwase kuqhamuka uvemvana nje ukuba imbuzi ngabe kwakuthola umtsanza ngokuthi lunamabalana amhlophe na angathi amnyama nje lucakacile uvemvane lwaselibhukuza ingane lwayithi utamana amanesi alishaya uvemvane awazi phela bona uvemvane angilwazi uvemvane ukuthi wakwalibona nesibhedlela alishaya mayelishaya luthi liphambana nje njengoba usushaya impukane ngesandla impukane ukwazi ukuyiphebeza ngesandla uphambana nje nawe novemvane lwaphambana kanjalo naye lwathi uthi kwathi lahleka khona uvemvane kwavuka ingane ikhona la ngathi sabathile igama layo yavuka ingane ayithinta amanesi ayikwaphoqa ukuthi awayiphindisele ebhodleleni isikhathi phela sikafiki ayiphindisele ebhodleleni yahlala ebhodleleni sashaya isikhathi sokuthi iphume yaphuma mayisiphumile kwadingeka ngikhokhe ngesikhathi iphuma nje kwadingeka ngikhokhe imali yayiningi ke ngalesa sikhathi ngoba ngangaholi kakhulu yayi 960 65 kanje noma 63 ngayikhipha esibhedlela kaMakhoti yaphuma yafika hlala insukwana ngaphandle esigula futhi kwadingeka ukuthi iphindisele ebhodleleni yaphindisele ebhodleleni nonina waphilela khona ebhodleleni bahlala futhi esibhedlela lwashaya usuku lokuthi iphume anginayo imali ngangiholo 350 emsebenzini ngalelo langa ngaleso sikhathi washaya isikhathi ntambama ngizovuka ekseni ngolesine ngizovuka ekseni ngolesihlanu ngoba landa ntambama ngathandaza endlini ngathi Nkosi kwakuyi 93 kwakuyinyanga yezulu Nkosi ngiyacela ukuthi esibhedlela babiza imali engizoba nayo ngoba imali anginayo cela babiza imali engizoba ngangasho ukuthi bengabizi lutho ngathi ababiza imali engizoba nayo ngithandaza ekseni ngiphuma ngoba ngibonile ntambama ngilala ukuthi bisingcono bisingaphuma noma nini inhliziyo isingitshela ukuthi bazophuma namhlanje ngase ngithandaza kanjalo ngahamba ngadlula esibhedlela ngabuza malini ngifuna ukuyitsheleka emsebenzini bathi cha ngeke sikwazi ukukutshela ngoba sazi ukuthi kuzoba malini obuya naleyo mali ozobuya nayo ngahamba ngafika emsebenzini ngahola 350 ngabuya nawo ngase ngikukhiphe ngisho envelope senguphethe ngesandla ngoba ngangazi ukuthi uzosala khona wonke ngithi ngiyafika ngithi ngiyabuza bayaphuma namhlanje bayaphuma malini kwathiwa ayasazi uzobona ngaphakathi bese libhali ikhalathi kwakuyikhalathi elomfana libhale bese linginikeza islip lithi ngena ngaphakathi mengene ngishaya inhliziyo ngithi ingane zami zonke zibelethelwa la kaMakhoti ayikho kodwa kwake kwathiwa ngingene neslip ngaphakathi ngenze bese beshonile labantu ngingene kwakunyathelwa ke ema-office lawo enamabhodi phansi ukuthi mongena uthi kwangangena ke nami ngaqoqoza ngakhonjwa nanta i-office kuyitafula nje kuphakathi nendawo ngangena ngayakhona mangithi ngiyafika ikhalathi lalikhona kwelomfana leli lali ngaphandle kwakuyintombazana leli ngaphakathi umfana lase likhipha ladonsa ishalofu lakhipha elinye ibhuku labhala futhi lase linginikeza ushintshi ngingakhokhile u350 sesandleni la nginikeza isliphu la nginikeza ushintshi lathi ukhona umuntu ofikela wakhokha washiya islip washiya ushintshi namanje angazi kwakhokha malini kwakhokha bani mhlawumbe kube kwakhokha wena nawe ngabe usuwangitshela
angizange ngitshele ukusukela ngaleso sikhathi uze kube manje angazi ukuthi kwakungalini kodwa ushintshe ngawuthola kwaku5 rand 25 cent kwase kuza neslip ke konke kweza kanjalo kwathiwa nanku lo ushilo ushintsha shi slip uthathwa wena kwathathwa yimina ngaphuma nako ngahamba Shembe mkhulu maNazaretha yonke into ayenzayo ushembe makwenza ngoba engayenzi into obuyicabanga ukwazi ukuthi wayekulobile ukuthi lokho ngeke kwenze kwakulotshiwe ukuthi lokho ngeke akwenze kodwa akukho ungenzeki lapha ePulpit maNazaretha ungahlupheka ngayo yonke indlela kodwa lokho kuzokwehlela kulotshiwe ukuthi kukwehlele ngelilanga ngitshelwa omunye uShumayeli ngitshela ngenyanga yezulu uthi ukhala insimbi sekuyokugcina le ndaba uthi ukhala insimbi ethi akungena abantu ethempelini uthi bese bengena abantu ethempelini mabe ngena abantu ethempelini kungene konke nelati konke kungene bese kushaya isikhathi sokube kungena inkosi le ndaba seza ngizixoxa kahle ngoba bengingayicabangile kodwa ngoba iyafika ngizoyisho nje lezo hloko ezimbili zokuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu uthi bese kudingeka kungene inkosi ngo5 minutes bisingangeni inkosi shawuna yini quarter past half past ayingeni inkosi nombani uhleli etafule ethempelini akazi kwenze njani manje uthi kwathi sekushaya uphasi impela seyidlula yayisengena inkosi mayifika isala sithatha umbhobho ikhuluma ithi maNazaretha njengoba nibona ngingangeni ngithe ngiyaphuma endlini ngithi ngiyangena ngase ngithola amakhosazana amabili lapha ya lamakhosazana ngitshela ukuthi ngiyafuneka ezulwini angiphuthume ezulwini ukhona umuntu owehlulelwayo kodwa akafuni ukwemukela ukwehlulelwa kwakhe kusho inyanga yezulu njengoba ningibona ngingangeni ngithe ngiyaphuma lapha ngize ethempelini ngathola amakhosazana amabili eguqe lapha emnyango azongibiza ukuthi angeze ethempelini angiphuthume ezulwini ngiyafunwa ezulwini kuthiwa khona umuntu ongafuni ukwemukela isehlulelo ukwehlulelwa udinga zohlulelwa yimina ithi inkosi ngathi ngiyafika ngamthola nangu lo muntu akafuni ukwemukela isehlulelo ukwehlulelwa kwakhe uthi ngase ngithatha ibhuku yebo nje kuyabhalwa ngalokuthi wena nje ungakulibali lokho kebe buhlungu umuntu mayesethole inhlanhla yokuba yiNazaretha kodwa bese efika futhi angafuni ukulandela imithetho yobuNazaretha umuntu afuna ukufeza inhloso zenhliziyo inhliziyo ungahlala yedwa inhliziyo iyahlosana kabi inhliziyo ingakutshela ukuthi umuntu uzomshaya kanti awuzumenza ukuthi umuntu uzokushaya uzokudala inkingi utshelwe inhliziyo nje ukuthi ukhona ozokwenza kuyena ngoba inhliziyo umkhohlisi nangu umuntu ke sekufanele ihlulelwe ithi inkosi ngafika ezulwini nangu akafuni ukuhlulela akafuni ukwemukela izehlulelo kuthiwani kuthiwa lo muntu akenze lutho kufanele ngene ezulwini kodwa makuthiwa kangene ezulwini akafuni ukungena ezulwini ingakho manje kubizwa inyanga yezulu ukuthi lo muntu akezo izombuzo ngoba yona umnikazi wezulu izokhuluma naye ukuthi kwenze njani engafuni ukungena ezulwini mebhekwa amabhuku akalithi ibhuku elithi ufanele ukuya esogweni kodwa mase kuthiwa kangene ezulwini akafuni ithi inkosi ngalithatha ibhuku lakhe ngaliphenya ngathi ngiyamtshela ukuthi akangene ezulwini akafuni ithi ngase ngihamba sengibheke elinye ithi lithatha lelinye ibhuku ngitshelwa yilo mshumayeli ababekhona ngalezo khathi noma labashumayeli abanenhlanhla yokuzwa intshumayelo endala wese hambe sebheke elinye ibhuku mele bheke elinye ibhuku athola ukuthi lo muntu unesono esisodwa kuleli yabhuka yileli unesono esisodwa wathi uShembe uma enezulu ngeke ngize ngingene ezulwini lakhe
manje mefika lento yalotshwa lapha ukuthi umuntu angeke ngene ezulwini likaShembe manje ngokungabi nasono kufanele uyongena ezulwini likaShembe manje ngake ngaba yamphikisa inhliziyo ukuthi uyongena ezulwini likaShembe ngoba wafunge esemhlabeni ukuthi ngeke ezulwini likaShembe uShembe ngakuthi unezulu ngeke ngiye ukuthi mawukhuluma wazi ukuthi into eyikhuluma iyalotshwa ngiyengitshela abajwayele ukukhuluma ngokudinwa ukuthi ungayivumela inhliziyo ikhulumisa into oyidiniwe yabona mangidiniwe mina ngiyathula mangidiniwe ngifuna ukukhuluma ngidiniwe nomuntu engangidina engangibona ngithule kanti ngithule ngoba ngisacabanga lento ukuthi ngizomphendula kanjani khulume mhlawumbe angikwazi nokuhleka kakhulu angazi make ungangibona mhlawumbe mangijabulile ngoba kwesinye isikhathi amehla ayesha umuntu emejabulile ngeke kuphike kakhulu ukuthi abantu bayakubona ngoba ubuso ekwenzeke busho ukuthi ulimele kodwa ukuhleka bese ngingahleki kanti ngizama ukufuna ukuthi ngizokuphendula kanjani kwesinye isikhathi ngigcine ngakuphendulanga kodwa ngibonile ukuthi ngomthetho ubufuna impendulo enje kodwa akufanele ngikuphendule ngoba ngiyibona le mpendulo ukuthi izokubekaphi bese ngiyeka kukhona abantu abesebenzise inhliziyo mawudiniwe ungayisebenzisa inhliziyo ibhaliwe nalapha eBhayibhelini ukuthi umkhohlisi inhliziyo ufuna ishiyekele kakhulu ke mawuyinazaretha ushunyayelwa ngoba inazaretha lisuke lifanele ukulahlwa ezulwini ngoba inazaretha liphekwa ngeenjumayelo zasezulwini lana khulunywa ngeenjumayelo zasezulwini kuphela izinto okuyizona esiphekwa ngazo siphekwa ngokuthi ezulwini kufunakala umuntu onje ezulwini kufunakala umuntu onje akafunakala umuntu onje akafunakala umuntu onje kodwa ngenxa yokuthi inhliziyo zasehlula sigcina sesenza into engafanele manje ithuba leli lokuthi uzitshela ukuthi Nkosi ngiyafuna ungena ezulwini kodwa ngiyacela ukuthi wehlule inhliziyo mawehlule inhliziyo khohlwa ukuthi uzoya ezulwini ngoba inhliziyo ingadinwa nje nawo umuntu ozokuthela ngotshani kungakungcolisanga nje uyadlula umuntu edluleni utshani bokuthele phezulu kwenyawo zakho ubusumlandela ngamehlo ngesikhathi umlandela ngamehlo nje uyakhuluma bese kuba isono lokho ukuthi ubuthini iyafisa ke ingane zikaThixo nithathe yodwa kodwa uyithathe mawuthanda ukuthi inhliziyo kufanele ungakhohlwa ukuthi inhliziyo inakho konke nokubi nokuhle kukhona enhlizweni kodwa ubozama ukukuhlola ngelinye ilanga ngelinye ilanga ake ngikhulume ngalento kodwa ngicabanga ukuthi kuzobe yokuphuma kukhona into la esontweni maNazaretha ngithe kuningi uNkulunkulu akangavuma ngikukhulume ngenxa yesikhathi mhlambe bese kuyancipha la esontweni maNazaretha sinenkinga enkulu yengane eziganazo ungaphelele emendweni 100 wengane noma 1000 wengane eshadayo mhlambe kugcina kuphelele u20 emendweni ngendlela okukhulunywa ngayo nami ukukhulunywa ngomendo kulihluku ngendlela exakile ukuthi izingane uma zingagani zizokwenziwa njani ngoba amanye amaphutha okubuya kwengane emendweni adalwa abazali manje awazi ukuthi konje umzali ujabula kanjani eyibona ingane yakhe intombazane ivuthwe endlini ingasena ndoda ukuthi uyayithi iphila impiloni yena ezizwe ukuthi usathanda ukuhlala noyise noma usathanda ukuhlala nonina kodwa ethola ukuthi ingane yakhe ayiganile kodwa futhi unomthelela ekhambeni kamakoti noma unomthelela kumkhwenyana ukhona inkulumo eziningi ngeke ngikwazi ukukhuluma ezesinda ngendlela exakile ezidalwa abazali ukhona umzali oke waze wangivumela ngimazi noma engakhona la wathi yise ngicela ungisize mfundisi ngicela uthathe wena lolu daba ngoba mina imithetho yakaShembe ngiyazi yonke mawutelalela lolu daba umuntu ongene ngonyanga enyawo nangodaka umzali
ngenhlanhla kaNkulunkulu ngiluwinile kodwa indlela olalihlakazeke ngayo ngangivuka empedeni ngihlale ngezinqa mase ngilukhuluma ngithi kodwa ngizokwenza njani ngithi ngiyaqoqa ngala ngithi ngiyamqoqa umkhonyana ngimthatha ngombeka la ngimthola umkhonyana ukuthi izinto azikhulumayo zonke ziyesinda engisho ukuthi odabeni lokuhlukana kwezingane bazali ake niphumele eshashalazini ingane ehlukana kangaka nje noma zina umthelelo wokuxabana zodwa uxabana nomkakho vele kuqhamuka noma ngasikhathi sini kodwa mawuzothola abantu abazomela udaba lwakho nje belibeke kahle akukho la kuhlukanisa khona abantu abathandanayo ubudaba labantu abathandanayo luyalungiswa nje futhi lilunga nje mawalithatha nje walibeka endaweni ngoba kubona bobabili usuke khona owazi ukuthi unephutha kodwa bese kuba ukuthi nina enikhulumayo niyachema asikho isidingo sokuthi uthathe isinqumo sabantu abaxabene ngokutshelwa oyedwa ukuthi impela urongo ungamzwile yena ukuthi kwenzeka kanjani ukuze kufike kuleli izinga unebitshelwe yimina nje ukuthi awurongo impela umngakho emenza nje miyeke loyo wena akungena lapho inhlangothi akungene zombili bazali khulumana amaqiniso enganeni uxabana wengane nomkhwenyana yinto ekhona ongeke uyigweme nawe uxabana noyise nomzwi ikhehla njengoba hayi kodwa ngikhehlekile mina noma usuthi ecaca uyaxabana nomngakho ngeke ngaxabana nomngami thandwa sami ungakethu ngisathi ungena endlini lokhulu ujele endlini kodwa ngoba ngikhuluma ngento ephilisayo ku right saxabana naye ngeminyaka elate ngangisafika lesontweni bese ngiqonqa ngempela ngoba ngithi ngikhavale isikhathi sanamhlanje uyabona indoda ikhona indoda ibona into namhlanje into yokwenzeka ngale minyaka le nkinga engikuyona yokungabi nangane ngayibona ukuthi ingane zinginciphele makwenzeke kanje ngazama ngathi ngiyabhatanisa ngangakagcotshwa ngisho ukugcotshwa bhatanisa ngamthatha loya emajaltini ngithi ngiyabumba ngangadlali ngomthetho ngangiqonda ukugana athi ngimthathe ngithi ngimfaka le jaltini sikhulumela phansi sakhulumela phansi umakhelwane uzombona mase ngithi ngilanda lo ekhaya ukuthi ngizomtshela ukuthi sengimtholile lo yazi ukuthi ngifuna ukugana njengoba namanje uyazi weyazi ngaleso sikhathi ukuthi ngifuna ukugana kodwa engazi ukuthi sengimtholile manje ngithi ngiyamlanda ukuthi oza-ke sengizomtshela ngifuna ukumtshela sisedolobheni ukuthi nangu usekhona wezongabi khona yena kodwa ngangifuna ukumtshelela lapha masixabana siyixabanele lapha sikhulume kahle suke edolobheni le mntobane ekhulume kahle kuhle kudelile ezefike eThekwini awu sengehlile sengila kuhle kudelile nami ngithenga amaswidi emsebenzini awungifuna ukufika na uqhamuke ekhaya nophethe lokho akuphethe ngazi kahle do namhlanje ngilala kahle fresh mefika ngithi ngiyafika ntambama ngiphethe ushekasi ngathi ngeka shekasi eOverport lapho eOverport dlula ngaphathi ngangihlala khona kuMasgrave ngithi ngiyafika noshekasi umuntu wamfica ephefumulisa ukwehashi kanti lo muntu ephefumula sikhuluma kahle lo muntu eseThekwini ngamfica manje esephefumulisa ukwehashi ngathi hayi khona ukhona kasekuzwile akasangibheke lo muntu ngibeke enyaweni uthule tu kodwa umuntu wahlakaza leyo nto umzali wakhe phefumulisa ukwehashi ngathi okay lento akazuya seyizwile uyizwe kabi ngendlela ekade ngazomtshela ngayo into esizongisiza ukuthi ngiphike manje lento akaseyizwile nje ngiyayiphika manje angisazi lutho ayewesefika kwase caqula ivane singene lesihloko salento akangasingenisa wavela wathi ngicela ukuye ekhaya kusasa ufika ngolesihlanu uthi uyahamba ngeSabatha ngase ngibona ukuthi okay ngoba vele ngiyabona ukuthi siyibulele siyilindile la sikhotha amanxeba angivele ngimvumele ngathi kulungile angambuza ukuthi ingane ngoba sengibonile ukuthi kukhona ukonakela kulungile mase silala wahamba wayobhava wabuya wazisonga ngezinto akade igqoke isuka la ekhaya ngisho ukuthi ngithinta unyawo nje lodwa
yabona futhi ukuthi cha kulunge kunje ngoba lento ezokwenzeka la uzokhala kuchwaza ama-flat bese ngixoshwa belungu la ngimyeke nje kanti walala kanjalo wavuka ekuseni ngo-5 eyogibela ngo-8 wavuka ngo-5 wasula wangena indlela ngamphelezela wahamba mayefika emathekisini ngimlinde ngiyabona sikhulumisana ngiyabona ukuthi manje ngathi ngiyakhuluma la isililo kuphela kafuna ukusiqhumisa la angena emathekisini ngakhokha ngalinda ukuthi akahambe uzokwehla lo muntu ekujumela emotweni ngamlinda yaduma ikhumbi yahamba yanele hamba ikhumbi ngabona ukuthi lo muntu umefika ekhaya uzodlule ye kubo noma kanjani angimlandele ngeemoto zasehambe eJordan ntambama ngesabatha ngamlandela wathi efika ekhaya kwayikhala esiqhumisa isililo emese kuma ubaba kabani ngifike eThekwini ngafuna ngathola ukuthi uqonyiwe ngiyakithi mina awu kwenze njani kwenze mana amakoti isikhuluma wahamba ngikhuluma njalo ngobuqotho bomzali ngikuxoxele indaba ngikuxoxele ngikufika kanjani ebuqothweni bomzali uhamba ngathi ngafika ntambama ngamfica umaye ngenyawo wathi menzile umakoti angeke ngikhulumele ukuthi ngakhumula icathulo ngafaka amateki ngathi manga ukubona kusasa kashona kubo mawuya kubo ke uhamba indawo ngango 1.5 hour noma 2 hours ebusuku ngihamba ngo11 manje ngaya khona ngathi ngifika khona ngathi ngingena nje ngesa ngoba becishe lambo ngasuthi bebengibona la cishe lambo ngafika ngangqongqoza wathi umkhwekazi ubani ngathi mina ubaba kabani ngangisenengane yodwa ba mina ubaba kabani wathi vula sibani ba wasukuma wavula lalela uqotho bukankosikazi bukamama ozala ingane efuna ingane wavula tebevula wabuya wazohlala phansi wabuya wazolala base belele welele ngale kanina ngasondongeni unine lele ngane uyisithi mkhwenyana wafika ingane entambama kwase kufika wena ngalesikhathi kwenze njani ngase ngithi mkhwekazi buza kuyena wathi uthe uvakashile ubonile yena ukuthi mefika kimi akazokwazi ukukhuluma lento emsusa eThekwini ngobunini uyamazi ukuthi unjani uma ufuka umtshela ukuthi usibaba ubaba kabani uqonyiwe eThekwini ususo ukuthi ngiqonyiwe wafika ekhaya wabona ukuthi uzomtshela ngakho noma ezobona ukuthi kanti sokusengonini mase efika wesendleleni nje wabona ukuthi lento engizoyishela uma akazoyivuma wathi efika wengena wathi nina wenze njani wathi uvakashile wathi mase ngifika uthi wenze njani ngithi buza kuyena wathi uthe uvakashile ngathi mbuze futhi sengikho wathi sibani kwenze njani wayithathe ekhala manje kunini ubaba kabani ngithe ngiyafika eThekwini wathi uqonyiwe wathi mkhwekazi wena mkhwenyana uqonyiwe ngempela ngathi mina lutho mkhwekazi angazi lutho angazi lutho nje akathi wena ukuthi uboneni waphenduka wabheka kuyena wathi yini uyibonile wena ubona intombazana wathi cha ubona ingubo zakhe cha wathi utshela ubani ngitshela intombazana useyakhala inyembe zomuntu esifazane azisho lutho nje ngitshelwe intombazane eyakhelene naye ngitshela ukuthi uqonyiwe wathi silima ungatshela umfazi omunye ngendoda yakho wathi ukube kade wathi mayifuna indoda yakho lo muntu uzothini azange abuye kumina wadile nje kumina ngokungibuza ukuthi ngempela mkhwenyana njalo wathi silima ungatshela umfazi omunye ngendoda yakho mayifuna indoda yakho uzothini wathi fusake vuka njengamanje hamba ukwenza le ndoda waphuma kanjalo saphuma sesilandelela phela lapho nje saphuma salandelana sesiyokwenzelelana wathi efika ngale wenzala wathi uyalala ufuna uqoqile hamba waphuma futhi washona kunini wathi uyafika kunini wathi nina yini wathi ungixoshile wathi phindela kuyo wafika kimi wathi mase ngiyezwa ngale ukuthi uyacatshwana ngale wathi mase yeza ngase ngikhambisika ngomnyaka wahlala salala sahlala njengendanda ngeke salala nje akekho wakhulisa omunye salala savuka ekuseni sahamba seze eThekwini ngenza iphushana ke sengiseThekwini kodwa ngcono ngoba ngaxolisa ngamnika inkomo
wathi mase efika eThekwini ngafika ngathi ya ungiphoxile wena wafika la wabaleka ungabonanga lutho akho lutho namanje akho lutho ya uzwini wakho kuthini phoxile ngase ngithatha ugesi ngathi kumsinyela ngawo kathathu umhlaba ingasaqhukile abona umuntu eselinde ukuthi ngixolelene sekuba buhlungu khona namanje kubuhlungu ngoba ngiyazi ukuthi ngangiqunywa ngempela kodwa manje mase ngimtsotsela ngogesi kwangaba mnandi kodwa ngase ngixolisa ke sengithi ayixolele kodwa ngaxolisa ngelinye ilanga kodwa ngamhlisa ningalona ngabe ngaphindi kwenze lokho kodwa kwaphela maNazaretha azana manje siyagugelana manje kodwa kube kwakade kuumkhwekazi wakho wezohlala la udlala ngawe udlala ngaye uthi uzoyithola phi indoda engenamutho noma engafuni umuntu ubona ukuthi le yakhe iyona nje ilanga lasebusika elingachophi akekho semva kwayo ongasathandwe indoda uhlosa ukuthi le yakho yona izukhala emzini njengobani ngoba nawe ukhona nje nawe ukakha bazali ake nibe namaqiniso enganeni ayikho lebuhlungu njengengane engaganile kube kumzalo wachithumendo angikwazi ukuthi njengamanje uma uyibona ingane kuwena wachithumendo kuthini kuwe uzomthatha phi umkhwenyana ozokwenza intando yengane yakho njengoba uyisusa kuloya ukhonani ozokwenza intando okusuzoyinika yena ozokwenza intando yayo ingane umkhwenyana ipholisela yena ngendlela akekho ngathola umkhwenyana epholile nami ngikukile konje sengikhohle ukuthi ngithangikukile cha angikukile nje ngidabule ndawo kodwa iqiniso bazali phumelana eshashalazini yabona noma sigotshiwe nje sigotshelwe iqiniso ayikho lebuhlungu nje ukuthi uthi uza kumgqojo efike ekhulume ngentando yakhe angakhulumi ngeqiniso abantu babexabene bebabili vele usuke khona onephutha kubona akwenzeki bobabili belingane bebe right bobabili noma bebe namaphutha bobabili kumele shashalazini ulalele kahle ekhulume lo ephinde nalo ekhulume ubalalele ngesikhathi ubalalele bobabili engamphikisi lo akakhulume ethule lo muntu ungalokothi uma umuntu uphila ekhanda uhlazi icala elilodwa lo muntu oyedwa umuntu uphile ekhanda wafika omunye lapha ebuhleni fika zokhuluma kumina umkhanyana ungixoshele ngifuna ukuyela ekhaya wakhala ngathi nayi inyembe zakhe anginandaba nazo ngifuna ifoni kamkhwenyana uma umkhokheli zokhumbula ngomkhokheli uvelele kancane angazi ayihamba naye khuluma ngathi inyembe zakhe anginandaba nazo wena nginikeza inombolo kamkhwenyana funa ukuyela ekhaya funa ukuyela emzini wami wese enginika ngenhlanhla nginika yona ngempela inombolo yomkhwenyana wakhe ngamfonela wathi umkhwenyana hayi mfundisi ngisemgcwabeni angibe ngikubona mase siphuma emgcwabeni wafona after time mfundisi angitshele kwenze njani cha ngenomkakho la umkakho ukhuluma kanje ukuthi wamxosha ekhaya ufuna ukubuyela ekhaya wathi wathi loyo ngimfuna ekhaya manje ngiyamdinga loyo yezwa lo uthe uxoshiwe lo uthi ngimfuna ekhaya manje kodwa ungisiza ukuthi akenze lenkomo nembuzi ngoba wangilahlekela siye naye esibhedlela saseka dokotela sathi sidokotela uhamba nomphela ngimasahlukana naye ngalelo langa eGoli njengoba sethi ufuna ukuya ekhaya nje uyazi ukhona la ufuthi ngcono ngoba ngamtshela ngathi hayi lento ikhuluma ayikho wathi umkhwenyana ngimlinde ekhaya loyo akeze nenkomo nembuzi kodwa senginalo nenxwa lakhe azokwakha kulona uma ngangizothi indoda erongo iqhamuka indoda isibeka lolu daba uzolijika kanjani ukuthi ubani right usuhlaziyile wathi ukhona wrong yebo khona kwabakhathile kodwa kwangasho ukuthi uyakahambe
ngithi mawala laphi ngesikhathi uhlukana nomkhonyana wayengishaya ngalale endaweni ethize wamtshela lo mkhonyana ukuthi ulalela lapha cha ngithi wazi kanjani ukuthi walala khona yebo umkhonyana uma ungamtshelanga ukuthi ulale lapho lawalala khona wazi kanjani akazanga mina ngizoba neqiniso kanjani ukuthi walala khona wathu ngathi hamba kwemzini nansi inkomo nembuzi yafuneka angisho ukuthi abesifazane bona barongo nabesilisa barongo ngendlela exakile bafowethu ni rongo ngendlela exakile kubantu besifazane futhi anikwazi ngendlela exakile ukuphatha umuntu wesifazane futhi angazi noma ngidinga ukufundiswa noma ngidinga ukwenziwa njani kodwa mangibheka engathi khona iworkshop edingekayo kulabantu bobabili yabona le generation idinga ukufundiswa ngendlela exakile ukuphathana ngoba akekho ongelihlaza kubona ngake ngakhuluma esikhathini esiphambili ngathi umfana uthi efike ngakaze aqonye ngisho uqonye usefuna ukuba indoda kulo muntu nede shade nje bese efuna ukuba ingongisa ngalelo langa sekindoda sengumnumzana ayekho umnumzana omfana njengoba ufika nje edodeni wena usumnumzana manje uyafika emfazini wena usufuna ukukhombisa amandla manje lo muntu ufuna ukucathuliswa kahle bekwe indawo ngendawo uyaxoxa ngoba le nkonzo ngake ngayiphatha eminyakeni ephambili angihlosile ukuphatha yona kodwa ububi lokho kwenakala ngalelo langa kuze kube manje abukho umngcono kunokuba bekhona buyakhula angizazi inhlelo zokulungisa indaba zemendo ukuthi kuzolunga kanjani ulukhulu kabi ufika uma kodwa ekhala kuba bethi ngilahlwe indoda ungazi ukuthi umuntu emelahlwe indoda uzoqoqwa ubani yonke lonto ifika lapha baba ongafanele ifike kubaba bagcotshwa uma ingane zixabene ethempelini hlalani nazo phansi akusuze kube udaba oluzofika kubaba into ngabe uyayikhuluma wena la uzo ukuthi kwenzekeni akusuka ukuthi ingane zozohlaziya ingxabano yazo kubaba kodwa babe begcobile kanti ugcobeleni uhamba vangene phela noma ugcobela inkonzo nje ukuthi uphathe inkonzo kuphela ikupha ugcobele kona uma ucabanga kahle ungaphuma iqala ethempelini lize liyofika kubaba ukhona kanti ethempelini uhlalele kuphi uhlalele inkonzo noma uhlalela ngabavangeli yini oyihlalele ethempelini angisho ukuthi ngisho kumuphi umqondo noma imuphi kodwa sithi isidingo sokuthi kuphume nani bantwana bakaNkuluNkulu msana ujabulelo uyotshela ubali inkinga khona inkinga ubaba akangenaso isikhathi sokuxoxa angenaso isikhathi sokuyilalela inkinga yakho odingeka inkinga yakho kulihlaziwe ethempelini ungabe utshela umfundisi noma utshela umvangeli noma utshelelwe ongamtshela nami ungangitshela inkinga zakwakho mawuthanda mawubona ukuthi owakumgcotsho mhlamba akazokwazi ukuyihlaziya ubona ukuthi ubani ongcono uyakwazi ukusuka eGoli edokotela eThekwini uthi wasegula akazongilapha wasegoli usehlulekile awuthi ngiye eThekwini ngoba usuke ufuna impilo ungangadluli ukuya kumgcotshwa omunye ngodaba lwasethempelini mhlawumbe izinto zasethempelini kodwa ezakho zakwapha endlini ungahamba nje uzofika ePitoli ubuzo ukuthi uzosizakala kanjani ngoba mhlawumbe uzokusiza uyambona ukuthi usePitoli hamba uzofika khona abantu bahambe eMozambique ofuna inyanga eSwazini ofuna inyanga ngoba yaseNatala imsizanga okusho ukuthi ungahamba uzofika la ufika khona uma ufuna usizo lwakwakhe endlini angisho ukuthi kunomgomo kangako uma ukhuluma ngendaba yakwakho kodwa okusalayo ukuthi wena uma usuthola inkinga yomuntu bahlalise bobabili ungalokuthi uyikhulume eyedwa mawuyikhulume eyedwa nje ukhulume lutho ufana nokuthi ubakhathe mo ngoba noma ungamtshela ukuthi solution yini lo yazothi ufike ikhansela ngenyawo lo solution ngoba ayazi ukuthi iqhamukaphi kanti uma bengasebehlale bobabili lapha ngoba kuyiqale phansi ulungilwe yedwa ifike emangale kodwa ngesikhathi eqeda kumangalo uthi nginike ucingo lwakhe omunye Ngeke futhi ukufaka nje wona lo 12 rand wakho noma uthi akakufakela imali ngoba ungafuni ngolwakhe ngoba mhlambe badikilene nani bantwana kuyeke uxoxa udaba lwasemzini ngoba senihlukene luxoxe nje lisaqabana
ukuthi alungiseke hayi senihlukene mhlambe nomkhwenyana ingobe seyifuna inkomo ebese ezokutshela udaba lokuxabana kwakhe nomkakhe ayilungiseki into mayisifile ilungiseki into mayisalimele mase nihlukene nje akube kusalungiseka kodwa into elungu bangesikhathi nihlukana omunye uthatha inqumo mase ethatha inqumo kunzima ukuthi zibe ziqondiswe lezo nqumo kodwa mazi kulungiswe singabonakali siyakwazi ukulungiseka bakhonza abahle ngibonga angiphezi uNkulunkulu angenzele wona ukuthi izwe lakithi ezolihlobisa amen shembe lihlobile lelizwe inkosi yalelizwe efika la ubhombela yamkhwifa ngamathe yaphuma amazinyo demunye ufunga amathe esiphuma wonke amazinyo weseqalekise sethi lelizwe lobuswa igazi ngeliphinde libuseke lobuswa igazi mina impi ngabaleka ngiseyingane ngisesemhlane ngisabaleka ngibeletha ngikhumbula nje ngiselapho ethi angehlisa udadewethu ubalekweni impi izoqhamuka lapha wathi angehlisa ethi angihambe nami ngoba esesukile ematsheni esesendaweni ethanda ukuba inkangaletha ngihambele ngangafuna ukuhamba ngathi ngifuna ukubeletha ngemuva impi iyaqhamuka lapha mina ngimile la ngifuna ukubeletha kuyazi ukuthi izingane zabafana izona ejokojwa ngezinto ukubalekiswa mina ngifuni ngangiseyingane ngeminyaka mhlambe kwako 50 something mhlambe kwako 60 noma kwako 50 ngicabanga kwako 60 ngiseyingane ngisabeletha hayi ukuthi uzongigalela iminyaka ngeke kwazi ukuyigala ngoba wazi ukuthi ngangisabelethwa ngaleso sikhathi ngangizalwe mina ekwazi ukuqondanisa ngoba yazabele umuntu emebelethwa ubalekwa ngeke wazi ukuthi ubelethwa ubelethwa kubalekwa nje kade ezalwe nini ungabhekisisa nje kulo ndawana kodwa ngeke wazi ukwenza sure ngenqaba ngahlala kuliwa kubalekwa kuliwa ngaze ngakhula nami waze kwafika nami la ngibona khona impi waze kwabe kubona impi namanje kade kufikile insizwe lapha izolo uzocela ukuthi uNkulunkulu uyilamula sesiphilana phakathi ke manje hluphi isigodi phakathi siqothana into ongazange uyibona ngoba ayifuni ukuphela kodwa hleze lokushembela ezweni lakithi uzoyigeza leyo nto lana nokuthi kuthule uvele kusuke ngento encane nje awuzibhubha ingane zabantu wakhuluma nje usufile Nkosi yamakhosi sebenza wakho omningi kakhulu kulelizwe okufanele wenzeke ngeke futhi ngiphike nokuthi indaba zasezulwini ziyafika ngoba isikhathi sasezulwini sesasezulwini nje mase eqeda uNkulunkulu uvala noma ngabe kade siwavulile amakhabethe awavala ngoba amakhabethe okuphilisa abantu ahlale evulekile mawubaphilisa mawubabulala ke mhlamba ayasheshe evaleke kodwa mawubaphilisa ngiyacela niphileke nani izingane zikaNkulunkulu makukhona la nginyathele khona uzwane ulifinyeze nje ungabi nayo inkinga bengaqondile ukugxoba kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi angigxobanga umuntu sekungenzeka ke phela mawade wenebe kakhulu kodwa bekungeyona inhloso enkulu ukuthi kuphila abantu lana masila sisuke sizophila izingane zikaThixo amen kodwa abazali ibanini iqotho akukho konakala okudlula abazali emshadweni yezingane kungcono ngisho ukucabana zona ukunokwabazali meke yafika ingane kumzali noma kanjalo ukuchithile udwendo lwengane angazi noma nisuke niyiganiseni ngafuni kukhona okuphakathi kukhona okwenzeka ungenzeka beniganiseni ngafuni noma nifuna imali akekho umuntu onotha ngokulobola ingane akekho nje ungathi isibili ngoba walotsholelwa ingane noma inkomo ngabe zafika zu11 zihamba ngeenyawo kodwa unothanga ngalokho noma iphila kabili ingane ilotsholwa nakathathu ngeke kodwa unothi manje angazi ukuthi inhloso yenu inhloso ukuthile ethi umzali ingane yami ngiyifundisile kusho ukuthini ukufundisa ingane ngoba ingane moyifundisa usukuyinika ithushi lokuthi mntana nami ungena lapha ehlathini okhanyisa uhambe uphumele ngale hayi ukuthi usuqonda ukuthi unothisa umkhwenyana cha bakhonza abahle singakhuluma uNkulunkulu kuze kweqe ngeke kweqe kodwa qondana amen ngicela ukubuyisela ezulwini kuningi inkosi noma kungabe kungakanani kodwa kuningi ngoba kwakho ngicela ukubuyisela ezulwini
Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise.